Laidos rėmėjas Volit. Sveiki, permainingi orai Lietuvoje pateikia mums nemalonių, o kartais ir nemalonių siurprizų. Susirišime iš vakaro žieminiai medžiokliai, o pabudę ryte vietoj sniego kalnų pamatome balas. Esame nusiteikę klampuoti per sniegą, o klimpsime purvynuose. Tokia mūsų kasdienybė ir reikia su to susitaikyti. Ilgai nekalbėsiu, noriu parodyti kviestinę medžioklę, kurioje dalyvavo žurnalistai iš Amerikos, Suomijos ir kitų šalių, kurie įvyko praėjusią savaitę Klaipėdos krašte. Уже когда наш журнал вот «Охота и рыбалка», это частный журнал, частная фирма издает, начал выходить в октябре 2005 года. И я в нем приступил к работе в феврале 2006 года. Наш журнал для охотников и рыболовов. Вот у нас получается в нашей стране, примерно процентов, наверное, 60 охотников являются одновременно и рыболовами. И это вот для этой категории читателей и предназначен этот наш журнал. Вчера журнала где-то около 14 тысяч экземпляров. Вот теперь выходим 10 раз в году. Раньше выходили каждый месяц, сейчас 10 раз в году. Журнал «Охота и рыбалка». У нас еще журнал, вот Павел будет говорить, «Охота на Белой Руси», он помоложе, этот журнал тоже наша фирма издает. Вот. Два журнала, вот этот и этот, делают аж 3 журналиста, так сказать, нас. В основном живем за счет, конечно же, наших читателей, наших авторов, это охотники, рыболовы, которые нам присылают свои репортажи, свои статьи, свои фотоснимки. В основном распространяется в Беларуси, хотя в свое время у нас было немало читателей, также и в России были. Были в Литве, кстати, журнал. Мы имели около 100 подписчиков из Литвы. Gerbėmieji, labas rytas dar kartą visiems. Šiandien kaip mūsų žvalgos klubui, kaip ir didelė garbė, mums teko suorganizuoti Tauro rago medžioklę. Susirinko gan nemažas kiekis svečių. Gal turėjo būti daugiau, bet tenkinsimės, kiek mūsų yra. Taip pat mūsų klubo nariai stengsimės jums pavaryti, išvaryti. Žinot, laimė toks dalykas, ne paukštis, savo jie nenuturėsi. I'm Jussi Soikkanen and I have made this magazine now roughly 37 years. And the magazine is Hunting and Fishing. It's the most traditional outdoor magazine in Finland. And before me, my father was made this almost the same time. So we have now made this magazine roughly in a family, so-called in a family, almost 60 years. So, but the magazine is much more older. It's grounded 1911. So then the Finland was under the Russian regime, and you can order this magazine also with a Finnish, that time Finnish marks or with the rubles. But it never been the Russian magazine. It's always written on Finnish. Taigi vyrai, labas rytas visiems. Labas rytas. Aš esu Tadas, iškart pasisveikinu. Medžiokliai valio. Valio. Tai va, šiandien medžiosime pas mus medžiotojų ir žvejų klubo Žvelsa medžioklės plotų vienete. Esam suplanavę apie 5 varimus turbūt. Jeigu mums gerai seksis, žiūrėsim kaip oro sąlygos, pakol kas oras turbūt neblogas. Pradėsime šakinių čia tokioj pusėj, iki pietų kokius 3 varimus ir po pietų porą varimų. Tai vat, labai malonu, kad susirinkote, toks būrys ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio šalių. Va,
O ką daugiau aš norėčiau jums palinkėti? Taiklių šūvių, gerų emocijų, gero relakso. Na ir ką? Nei plauko, nei tauko, kaip sakant. Nu. Taip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пойдем? Пока нет. A puška bus kiti medžiotojai, nebus. Mes jau būsim, va taip, už posūkį, flangė. Varovai parašyti. Renkamės čia, pareisim ten toks namelis, visi renkamės čia. Tai aš pensas būsiu flanginis jau, raštinis. Jo, jau tu bus. Šaut neina, ten. Eina, viskas eina. Mes... Jo, mes visi suksimės už gal. Jo, taip. O, mes visi suksimės. Ne. Kaip supratau, nuo kanalo. Nuo kanalo, to mažai nevarysi mane. Aš sakau, nuo kanalo. Naujai duris pravėrusi Volit parduotuvė kviečia pasinerti į naujų ir populiarių gamintojų siūlomą asortimentą. Patirkite tikros medžioklės jausmą iš naujo. Volit – ginklų ir medžioklės reikmenų profesionalas. А твой друг все тяжело. буксирует. Так хорошо. Prasidėjo pirmas varimas. Ева! Hoppa! Hoppa! Ева! Ева! Hoppa! Aba! Давай! Эва! Ožys. And these articles is mostly from Finland or just around the world, traveling. Naturally, the mostly articles are Finn-made and based on the Finnish hunt or Finnish
fishing. But there's always some, not some, but usually one of the report from somewhere else and some news from other countries. But basically is based on the Finnish, because the Finnish readers want to know what happens in their own country. And naturally, the Finland is completely different place to hunt, like if you compare with the Lithuania or Africa. It's different kind of hunt. Yeah. We don't have the elephants like you. Žvėrių nebuvo, kažkur išbėgo į dirvą. Tik nepastebėjom, kas ten išbėgo. Šunys nusivijo. Galėjome eiti iš pakraščio. Aš nesitikėjau, kad čia ta pelkė tokia didelė, bet čia matai, kad čia yra tragedija. Visur vandens pilna. A zuikį nematei? Tai pačiam zuikis, kas už mane stovėjo? Tai va stovėjo. Taip ulitai, kaip aš ant paties ėjau. Aš nenorėjau šaut, kadangi pačiam arčiau. Ten buvo užbėgtas metas. A tu pakėlė savo zuikį? Savo zuikį. Kur be šovė? Bet niks nešovė. Pasišiaušti. Pakėlė. Matė, ne? Bet nešovė toli buvo. Tas pats ir yra. Tas pats zuikelis. Ne, tai jisai Čia ėjo. Но охотники у нас как-то они больше ущемлены, я считаю. Потому что все в них пытаются увидеть каких-то... Ну, во-первых, есть компания зеленых этих вот, зеленоватых, я их называю, вот, которые считают нас убийцами кровавыми. И что у нас мы руки по локоть в крови бедных зверушек. А если что ж это организация «Птушки батька»? А вот есть такая, да, совершенно одиозная организация у нас, по-белорусски звучит «Ахова птушек батьковщины», то есть охрана птиц Родины. И вот они любую залетную тут птаху какую-то, которая из Англии летит на север, считают нашей и говорят, надо запретить на нее охоту. Вот они воюют против весенней охоты. Не знаю за что. Да. И у них получается так, что каждую весну практически публикуется список участков, хозяйств, где запрещена, скажем, охота на гуся. Причем в самых лучших местах, где гусь садится. Причем садится так, у нас в Беларуси гнездится только очень немного серого гуся. А остальные пролетные все. Остальные все пролетные. Čia nuo kaštano linijos stumsim ant tenais į ilgąją liniją, jo. Bet nesistumkit čia pačiam priekį, biškį pasieikit, žinai, toliau. Varom! Hoppa! Hop! 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 Hop!
Up, up. Up, 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 up. Up, 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 up. Up, 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 up. I love every kind of hunt. Not mostly. I have, which has been my favorite, was the chamois hunt on the Alps. But now I'm a little bit too old for that. It doesn't feel not because it does. It's too heavy hunt for me. So that I can really enjoy to going 1 kilometer upstairs and downstairs again. When I was younger, I done it and I love it. But now, Of course. yeah, that it changed. But I must say, every kind of hunt can be nice, and mostly it's so that I love the good friends more than the hunt today, because they are more important to me than the real hunt. I have done this as a job. I'm sorry for my question, but how old are you? No, sorry, I'm coming 60, so 59. Pipe, 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 pipe. Pipe, pipe, pipe. Pipe. Hold on, hold on. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Nu, ką nors matėt, nematėt. Vienas šūvis buvo. Sėkmingas. Stirna. Aha. Gerai. Vienas šūvis, viena stirna. 100%. 100%. Daug. Nieko, varimas prasidėjo. Tyliai ramiai laukiam. Lygiai greičiai medžiotojų linijai bėgo. 15 metrų nedaugiau. Tik išlindo vienas šūvis ir krito. Do you think, like in the future, do you think it's gonna change to a better side or the worse side? Oh. Or are we gonna get rid of our hunting entirely? The problem, no, I don't see myself any that time. I hope so, and but the space where to hunt is going smaller and smaller, and that's the problem. But Labai greit sutemo, bet medžioklė vyko. Aišku, Vaidis sendė. Nu, aišku, svarbu, kad yra ką apkaltinti. Nieką nekaltinam šiandieną. Svarbiausia, kad nėra viskas tvarkoj. Svarbiausia, kad sveiki visi grįžom pirmiausia, nes laukuose slidu. Šūvį buvo paleista. Kiek mačiau iš veidų, visi šiaip, dabar nematau iš visą, šiaip patenkinti. O medžioklė, kaip kažkas apsakė, kad yra nebūtinai tas šūvio paleidimas ir sumedžiojimo žvėries, o pabuvimas gamtoje. Vienas geriausias dalykas, kas šiandien įvyko, tai nebuvo lietaus. Tai ką, norėčiau pirmiausia gal pasveikinti mūsų medžioklės karalių, kur daugiausiai sumedžiojo. Tai yra mūsų vienintelė stirnaitė. Tai Andrius, jeigu neklystu, taip? Prašom čia. Ir kai šūvių buvo labai daug paleista, buvo sunku nustatyti tą mūsų prošalšaudį. Tai tas būtų Artūras, atrodo, ne? Jo. Миша, Павел, где вы? Впереди сюда. Спасибо. Это наши компаньоны Литэкспо. Мы дарим вам. Ачу. Это Александр передает. Племянник. Да. Люси, where are you? And it's presents from our partners, Litekspo.
So, thank you very much what you came. Thank you. Dar vienas, čia tikriausiai padalinsim būrelio vadovui ir medžioklės vadovui. Vieną maišelį. Na tai ką, vyrai, ačiū tada už medžioklę, tikrai viskas praėjo sklandžiai, viskas tvarkingai, aišku, gal tikėjomės kažko daugiau, bet mūsų Deivė šiandien davė tai, ką turim, tai prašyčiau turbūt pagerbti šitą mūsų kritusį žvėrelį, tylos minutę. Kas nespėjote pamatyti laidos, tai galite padaryti portale LNK Go. O užsukę į svetainį arba apsilankę Tauro Rago Facebook'o paskyroje rasite ne tik šią laidą, bet ir laidų archyvą. Susimatysime po savaitės. Neplauko jums, net netauko. Iki. Laidos rėmėjas Volit.